oya nzampara kabisa nzampara ariko gusa uzakora ibintu byiza dusirimu nzabukora nyine si cyo kimwe nyine nuko n'abandi babukora nyine busanzwe. uzi gutera ivi wa Ivi? Ivi gute? uzatera ivi nyine ni ikintu nyine cyiza cy'ubusirimu kigezweho nyine. None iryo vi nirigenda gute? Sinobiterera rimwe n'ingumi. oya mazi tukazura kibi uzozura kibi. Teta, umuhungu utazogusohokana ngo akugurire n'inkoko nugira Imana akagusohokana azokujana mu mibunda mu kiraro. Umuhungu utazobasha no gutera ivi kandi ari byo bigezweho muri iki gihe. Sendo, ese turamara koga? Bari watinze muri dushe. Zari zanyobega nje nyamenyereye kwiyuhagira mu nzuzi nyine niyo mpamvu. Hano haragoye cyane. Ariko wari unafite n'icyuya hariho izuba ryinshi. Si izuba ni ukuri kw'Imana nyasomewe ahubwo. Ariko namanyumva nyantogota ntarashika mu idushe. Sa nyine twe twamenyerega kwidumbukiza mu nzuzi usanga nyine amazi adukwiriye nyine icyarimwe. Ariko hariya nyine bisaba umutwe umanuka zari zananiye. Nukuri ariko nzomenyera. Nyanshuti, Ye! nyanshuza nibyo kujye siko twawumva. Ndabizanye. Sendo nga ujye uhage wagize inzara nyinshi izuba ryakwakiye. Nyano mu nzira twari twarigishwaga n'umuneke nta. Gishwaga n'umuneke. Ijya guhage ingize inyama. Yawe gusa sinzi ukuntu zino nyama zanyu zimeze. Harimo ibintu sinzi ukuntu Zakunani ni ibirungo byinshi. Ntabishimbo nyobona. Nyanshu, ngo muzanire ivyo bishimbo. Ndebe nimba ntamira. Uzujya urusenda. Nza ngerageza. Ngayahigera. Se yawe. Kisi gihaza. Ugiye guteka igihaza? Oya ntabwo ari igihaza. Niki no? Gwakora no kimeze nk'igihaza. Nukuri ni igihaza neza. Itondora cumva. Ndakijya. Ingi twatu kijya. Wagitetse? Ntabwo bazagiteka. Igihaza gitukura? Reka ngucire mu None bacita gutera? bacita pasteke. 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 Hey, pasteke. Ninjega nagambi bone byambere. Reka ngwaze mve kuntukiza kijyo. Nawe urakijya ariko. Ingi nanje ndakijya. Kamponje nyumve. Kiza kijyo cyane. Ayiwe kumashita. Yawe. Kigira amazi menshi. Uba wagitetse nje sinzi ukuntu kimeze. Sendo none ko ufite umusatsi mwinshi. Yawe none nta mukase mufite. Ureke ndabwira bakujane hariya kuri saro. Bama kwitaga kwa fekeza ugega kuzobonana na wa mukobwa. Wa wundi uzoshaka. Zobaseka. Ngusa nimba ari mwiza ntakibazo. Barakobwa bane mu gisagara. Asa na nyabitanga. Ugenda wambare neza. Ibi bishati byose uzobikuremo. None se bazakunda amahuzu cyangwa Uzogujana mu isoko bagutorera andi mahuzu meza udupira tw'utura cost. Apana ico gishati. Uwo mukobwa yakwamara akwanga ati yoro agukunda. Asa zankundira amahuzu ya. Nase uzomusha imbere n'ivyo bishati. None se hari ugashanyutse sisi mazima. Uza abakobwa bahano. None baza bakunda amahuzu. Yakuranserereza singuru n'ugwandiko nyama ndubika. Ayankunda. Uracagira urwandiko yakwandikiye. Singuru. Nukuri erega ntabwo yankundiye amahuzu. None singaho yarankunze kandi ndi. Oya yega ubu nyine gagombaga kubona akabona urumungu usa neza. None kunsa nabiya. Usa nabi nyine wowe ko niyo shati wambaye. Kusimvuye kwiyuhagira. Ndakujana mu isoko itondo urabibona. Ariko ntameze nk'ababandi bo mu mushasha nyine baza bambara utujipo tugera hano dupatara. Aya ibaza yiyambariye amapantaro nyine amukwiriye ameze neza kabego. None ko tuzobonana nje nyambaye ipataro no yambaye ipataro. Ibaza habego nta kibazo. Ibo ni ibisanzwe hano nta kibazo. Abantu badutandukanye. Sinkabaruguruga batazambara amapantaro. Abantu badutandukanyiriza kuki. Aya nta kibazo. Kibazo c'ipantaro. No mukobwa w'indero. Aza yitwara neza. Cyane. Nje ndamuzi. Nimba wamushimye nyine ntakundi. Ndamuzi cyane.
nabonye nyine n'aka kandiko nyine nawe yarashizemo nyine ikigambo cyiza nta kibazo ndemeye kabisa. Ni sawa teta umeze neza. tumeze neza yewe hanyuma nagutelefone mu gitondo ukeneye abizi ko inshuti yaje niwe nza mbwira ibintu byose biri ku mutima amakuru yaje yose amabanga yaje wa mungu twakundanye yaraje avuye ruguru turabonana naje ariko nakeneye kukubwira ko inshuti yaje ariko uzumva n'ahandi ukabona ukavuga ngo naraguhishe kandi dufite ubukwe nyuma y'amezi abiri none ga inshuti yaje naguhamagaye ngo uze ushigikire kandi tubiganireho yewe noneho ndumiwe teta nta soni ufite aho kuzokura ryari wewe kuraje gushakwa n'umuhungu uvuye ruguru hariho abahungu bari mu kuva hanze bafite ifaranga uzokura ryari yewe si wa muhungu nabonye niyinga wari kubyina igisirimba hariya imbere sinoruha nkwemerera nta soni ufite none hajya wambwiye ngo uriya muhungu ni umuti umusinga yewe ariko nza numigo umusinga ariko ndazo ndikunda uriya mwana aya no kurewe papa wendukira umugabo n'ukuri tanto tikunda n'ukuri uko nta soni wamubwira ko uramuvuga ngo umugabo nta soni teta umuhungu utazogusohokana ngo akugurire n'ikoko nugira imana akagusohokana azokujana neza mu mibunda mu kiraro niyo azokujana wamugenda umuhakanire ukurambwira ngo yaje nukuri urasi umuhungu wojaho nagushigikira ngo ujeho utuzokogwe n'isoni hano teta umuhungu utazobasha no gutera ivi kandi aribyo bigezweho muri iki gihe oya ye tekereza neza banza utekereze ubanza ureke gufata icyemezo ubanza utekereze neza papa inshuti yaje ndagutahura kandi ibyo uvuga byose iminsi tugezemo niko bimeze ariko je inzozi zanje nahora nifuza umuhungu w'iwacu umuhungu ifite umuco nk'uriye nukuri nzomwigisha buke azogenda bitora kandi niba izomugara intere mwana azoritera ivi se n'ibintu bitangaje nzomwigisha mubwire ukuntu bazatera ivi azoritera naramukunze kandi tumaze iminsi tuvugana yewe ngaho agenda tuzoba tureba ibyawe sawa mwana ndagutelefona ku mugoroba ngaho agenda usanga uwo munyaruguru wawe Alo bite mukuwa nameza wabo mwakomeye nimwe inya turakomeye namwe namahoro kabisa none tuzoza ku bukwe bwanje ufite ubukwe bunyine vuba inya mfite ubukwe nyateguye ubukwe bwamiraga amakuru y'ubukwe wacu nyine ubukwe nyakubwiye nyine ko bugiye kuba nyine hafi mu mezi abiri buzoba bwatangiye none sinshaka kuzaburamo nzabukora nyine si cyo kimwe nyine nuko n'abandi babukora nyine busanzwe uzi gutera ivi wa ivi gute uzatera ivi nyine ni ikintu nyine cyiza cy'ubusimu kigezweho nyine ingumi yo ntiyojamo none iryo vi nirigenda gute sinobiterera rimwe n'ingumi oye mani tukazura kibi uzozura kibi oya nta kibazo noneho nzabikora nyine n'abashiki banje nyumva nyine ariko nyine baba bagomba kumbwira nta kundi oya nuko niko bwiza kabisa uzabikora Imana izabimfashamo yego inya nukuri kw'Imana ariko uriya mwene wacu uko ntazodukoze isoni uriya muhungu yabaye musirimu uzi ukuntu yavuye aragura amezi ubu nyine ntawamenya ko ariwe tugende turagerageza kuvuga neza dade karibu meza ni meza dade ikirori ndabona cyageze amashurwe wayateguye neza ndi kumva hariho ngo ni igikorwa cyo gutera ivi yewe noneho ibintu byose birateguye ariko igikenewe ndabasabye muze mumfashe dukorere musaza wanje ikirori cyiza kurega umuntu uvuye ruguru bariye abantu bazomucishamo ijisho bavuge mutaza zose ushoboye none mukore ibishoboka byose mubyitabire bizogende neza azotera ivi neza batazomugayaga ngo ni umuntu wa ruguru muzobifashemo kabisa kandi mubihagurukire ubone ko kuri muze tugende gani mukanya kuko hagiye kugera mana yanjye siko turagira tugomba musaza wacu kumukorera neza musaza wacu nyabuna mumfashe ico kintu muzaba mukoze nk'ishutsi tegure neza ahantu amuterera ivi
n'impeta Muze tugende. zirateguye muze tugende ahubwo harageze muze tugende tuje gutegura reka tugende tujye gutegura neza none se yiteguye mpera sinaze tugende ga musaza karageze karitegura agiye kugeraga yari ari hariya mu cumba yikora nyine bari kumwe yambare neza itegura kikuza nta kibazo kora ibintu byiza tudukoze isoni ndagerageza umukobwa nyine akwemera ndabikora nti muri hano se murabyibonera yarabishoboye buriya araje araje ya mpeza telefone mpamagare dada nje se norara hano